Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yodwa ivideo esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. USamnge usephenduke ihlaya lapha ke einkundleni zokuxhumana mbukela othandekayo ngoba ke igcwame elisha lifike la posta le video engikulalela yona lapho njengamanje loyibukayo mbukela othandekayo. USamnge ke wayesehamba eyokhomenta lapha ke einkundleni zokuxhumana zikaMthandeni umfoka Manqele lapha ke wathi ke uzwile ukuthi uKhuzani uyaphesheya wena uya eCape Town wasefaka ama-emoji ahlekayo lapha ke mbukela othandekayo. Iqhawe lapha ke uMthandeni umfoka Manqele igcwame elisha laselahamba lapha ke nalo liyo reply kule comment kaSamnge layothi cha bengingakezwa mfowethu kuhle kushuthi sondiza ngamabhanoyi wena uzobe ukuphi iqhawe lami laselifaka question mark lapha ke igcwame elisha abantu bayahleka ke lapha ke ukuthi ke uSamnge ubephapha enzani lapha mbukelo othandekayo. Mina ngizofisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini malana nalolu daba ukuthi wena ngabe ucabangana nalolu daba ngabe kuhle ukuthi ke uMthandeni aphoxe umlandeli kanjeyana mbukelo othandekayo noma nawe uhamba nalaba bathi ke lenze kahle igcwame elisha lapha ke mbukelo othandekayo ubephapha lapha ke uSamnge bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Yenkanini siyofela khona yenkanini siyofela khona yenkanini